Reka nongere nguhe ikaze aho uherereye hose mu bice bitandukanye. Iyi ni Kigali Life Official nk'uko mubimenyereye. Uyu munsi twabakoreye urutonde rw'imari nshya dufite ku rubuga rwacu rwa kigalilife.co.rw. Imari duhereyeho ni imodoka igurishwa ya Hyundai Santa Fe 2008, transmission automatic, ikaba ifite imyanya 7 yo kwicaramo. Ibara ryayo ni silver, iherereye i Remera mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Iragurishwa $6,700,000. Imari ikurikiyeho ni imodoka ikodeshwa yo mu bwoko bwa Toyota RAV4 2002 from Europe, transmission automatic, ikaba iherereye i Remera mu karere ka Gasabo. Irakodeshwa $600,000 ku kwezi. Imari tugezeho ni iya gatatu ariyo laptop HP EliteBook 840G2, ikaba ifite processor ya Intel Core i5, storage yayo ni 500GB, ikagira RAM ya 4 ndetse na operating system ya Windows 10 Pro. Ikaba rero iherereye Kimironko mu karere ka Gasabo. Iragurishwa $198,000. Imari ya 4 ni intebe za sofa zifite imyanya 9. Ibara ryazo ni umweru, zikaba kandi zarakorewe muri Dubai, ziherereye Kimironko mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ziragurishwa $450,000 by'amanyarwanda. Imari ya 5 ni Toyota RAV4 2002, transmission automatic, ikaba yarakorewe muri Belgium. Ifite assurance izarangira mu kwezi kwa karindwi umwaka utaha wa 2024. Ikaba rero iherereye i Kagugu mu karere ka Gasabo. Iragurishwa $11,000,000 z'amanyarwanda. Imari ikurikiyeho ni imodoka igurishwa ya Toyota Yaris 2001, transmission automatic, iherereye mu karere ka Gasabo. Iragurishwa $6,500,000. Tugeze ku mari ikurikiyeho ni intebe za sofa zifite imyanya 7 yo kwicaramo n'ameza yazo. Zikaba ziherereye mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Ziragurishwa $550,000. Imari tugezeho ni imodoka nayo ikodeshwa ya Toyota RAV4 2006, ikaba iherereye i Remera mu karere ka Gasabo. Irakodeshwa $600,000 ku kwezi. Imari dusorejeho uyu munsi ni imodoka ya Toyota Yaris Verso 2000, transmission yayo ni manuel, ikaba ifite control izarangira mu kwezi kwa karindwi umwaka utaha wa 2024, na assurance yo kugeza mu kwezi kwa gatatu 2024. Iherereye rero i Remera mu karere ka Gasabo. Iragurishwa $5,900,000. Nimba nawe hari imari ufite wifuza ko twakugurishiriza, waduhamagara cyangwa se ukatwandikira 0788 49 13 44 tukagufasha. Ushobora kudusura kandi kuri zimwe muri platform zacu arizo Facebook, Twitter ndetse na Instagram, cyangwa se ukadusura kuri website yacu ya kigalife.co.rw mukihitiramo n'izindi mari zacu zitandukanye.